obzirom da se bavimo isključivo razvojem cloud infrastruktura, implementacijom DevOps praksi, jako smo uključeni u praćenje novih tehnologija iz tih oblasti. Naši zaposleni svakodnevno istražuju koje su to nove tehnologije koje mi možemo da implementiramo krajnjim korisnicima i u, poslednje vreme ima veliki broj tehnologija, mi pokušamo da identifikujemo one tehnologije koje će zapravo doneti najviše benefita krajnjim korisnicima u dugom roku. Što se tiče prednosti naše kompanije, ja bih istakao nekoliko stvari. Prva od tih stvari je zapravo brzina implementacije tih rešenja. U nekom starom standardnom modelu kompanijama je trebalo nekoliko meseci, čak i godina da implementiraju ili promene svoje tehnologije. Koristeći naše usluge, oni to mogu da urade bukvalno za nekoliko dana ili za nekoliko nedelja, zavisno od veličine projekta. Takođe, jedna od velikih prednosti je skalabilnost rešenja koje mi implementiramo i zajedno sa tim dolazi i sigurnost i bezbednost tih rešenja. U poslednjih nekoliko meseci značajno je izražen smanjeni broj kompanija koje se pojavljuju na tržištu i koje imaju zahtev za ovom vrstom usluga. Tu primarno moram da istaknem smanjeni broj start-upova, scale-upova, kompanija iz zapadne Evrope koje su pre nekoliko godina cvetale i naravno potražnja za našim uslugama je bila ogromna. Sada je to malo manje na tržištu, ali zapravo ono što mi pokušavamo da radimo i radimo kontinualno je da se fokusiramo prevashodno na postojeće klijente, da njima omogućimo da oni mogu da svoje usluge dalje plasiraju kvalitetno i druga velika oblast je zapravo razvoj internih proizvoda koji će nama pomoći da kada se tržište opet vrati na neke stare pute, da mi možemo zapravo da valorizujemo vrednost toga i da dobijemo nove klijente. Naš tipičan klijent zapravo predstavlja kompaniju koja ima jasno definisane biznis ciljeve i ima neku high-level sliku šta želi da uradi i kako njihova infrastruktura treba da izgleda. Naravno, u tom procesu i mi pomažemo i zapravo u većini slučajeva mi radimo review njihove postojeće infrastrukture, dolazimo do nekog finalnog rešenja, predlažemo šta je potrebno da se uradi i u krajnjim koracima mi pružamo dugoročnu podršku na strani njihove infrastrukture. Većina naših klijenata dolazi, iz zapadne Evrope, to je veliki skup klijenata od strane ima tehnoloških kompanija, ima kompanija iz oblasti e-commerce-a, iz kriptoindustrije, tako da zapravo nemamo jednu tipičnu kompaniju ili skup kompanija kako bi to izgledalo, već mi pravimo infrastrukturu koja je jedinstvena za gotovo sve klijente.